Hospital Farwa Hodangos counter ID card Dakalum Hurihakamin Hamajenya Evani Varabud Fasehe Mifada Faseha Nizamin Ebawe Rajeka Furtam Fahara Taraf Kuri Social Health Insurance Scheme ge Fada Etabek Dani Libiganamu Hasagotega Umurun Duasri Mihuna Miss Scheme ge Benum Varabudu Midyaharuge August Maho Taraf Kuri Madana Scheme Farwa Hodamugenda Mihungedadu Miharwis Fansas Hahangara Eme Fahum Miss Scheme ge Himenuni Fastoras Fasaharu Matige Mihu Nuadiha Fasaruge Zainab Ibrahim, Dr. Dakkan IGM Asmini, Dolumas Duhoge Tere, Haibana Faru. Come Farakus, Dr. Dekmasha, Testan Hedmasha, Base Neguma, Bodeti Harata Hinga. Ekamaku Zanabakavis, Adienag Dariakavis, Ehe the Kuraka Nuje. January in Fishing, Madanag Dashung, Ekandani, Hamajemu. Kuranje Havis Kamaki, Zainab Ge ID card, hospital ge cash counter at Dakala. Hospital Dakwa tested Hadam Jivia. Originalmente faz de hembima bepulus ben probani erun kodi gendan to be mardito chargar mosdive ke mata asas fasaro ke bes kure mi ke midal vichi ya mitano horiya khidmat ham free ko Madana insurance hodan evis kame kurakan nuje ehenkamun ehidme libekan nenge mihumves ebatibe addiha haruge Musa Abu Bakr admit koggen IGMH ke in enage dariflavis ekan enguni bappa goyagen hospital diumun ena bonigotuga amilla jibun evis harade kuran nuje base parwage huriha kame hamajehen ebunmun ekan gabul kuramves datibe එහෙන් බුණාඩේ එකම අලගොන් මේකන් ගබ්බ දෙන්න කුරන් දැන් මෙතන ගෙනා මෙහෙන් බාම් ෆෙරෙමයිගේ එහෙන්කන් එවලේ සාරුකාර හේගේ බුණනි අලගොන් මෙමෝ හදන් දියාම බුණි ID කාඩ් දෙහ දැන් ID කාඩ් හොරියා කබ කුරන් IGMH ke miwagut admit ko fatibi fastoros fasaharu matige tiris ammi hunge terega Yusuf Hasange anhenun himene Yusuf bunigotuga anhenunge farwayen harade kuran nujehumaki libunu warabbodu luye ehnon algan mai e bes nagan hinga bes gane ekitantanga liye eka kantal soven ami madai megota mekam watiya mewaran hingameje Rajyega sihi hidmedde sarkaruge tantanun madanage full coverage libeiru private tantanun hoda hidmatuge addiha 1% pes cover kureve madaneki marhala takege tereng fula kuramun anna programe annaharuge niyala rajyege huriha rayetum baver kurang amaz koggen mi program ge maseketta kurani National Social Protection Agency inspa indani miyaharwes alan dattake hasil kurang maseke kuramu algun menge furtama bag terega mihimen befrunge ailata kam fursat deveto ten eha ekko mi sarkaru nu dairata hoga maseke kurava wazifa ada kurava befrunna sha befrunga ailataka mi khidme for ko deveto Madanage hidmet deven onnani sihi hidmet de tanun internet medweriko enspine gaim ko fawa database wadigen rarrashuga sihi hidmet de tantan mi viugage teriya veddumuga datitaken hurinames enspage amazaki e huri hatane evviuge ekon gulalun erun farwa hoda komme mi hege record sihi hidmet de huri hatane ge meduga electronic kon hissa kurevene erun arun menge ummidaki rajyege komme hospital kon ves mi anen hospital ka mi patient records share kurevi hen kurun jehe halat kurevi adi rajyege specialist unge khidme ves midannevi ehi ves midanno aviyoge aktere hodalum ge fursat fahivegen gos arun men kharda humigen gole prescription ta ekkon netigen gos electronic prescription badalwe arun men mi khidme hoda mi huna warabod fasehe ka warabod itpare libigen dan kama arun men ummidaki Inspage ummideki madana mulim furihamwe ege fada huriha divehinna libun mi hidmateki miharwis waragina beka libfawa warabbodu luye hasako base parwaye boditi haratta kuranje umurun duaswi mihunge ailataka madanag sabum wani iktisodi hamajehun libifa emihun farwa hodan ID card fiyawa ehen ecche dakka karnuje